Pozdrav svima, mi smo Dobri ideje. Dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, Video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktualnim i ne tako aktualnim filmovima. Za ovaj super intro zahvalit ćemo se ekipi sa YouTube kanala Dobre ideje. Dobra ideja je također otići na njihov kanal, a to možete uraditi ako kliknete ovdje. Tema je thriller The Double. U glavnim ulogama Richard Gere kao Paul Shepardson i Topher Grace kao Ben Geary. U sporednim ulogama Martin Sheen kao Tom Holland, Odette Annable kao Benova supruga Natalie. Ovo je ujedno i rediteljski debut Michaela Brenta. Američki senator likvidiran je pod čudnim okolnostima. Ubistvo diže veliku prašinu i penzionisani operativac CIA se udružuje sa mladim FBI agentom kako bi rasvijetlili ubistvo senatora. Kako stvari izgledaju, svi tragovi vode prema sovjetskom atentatoru. Mladi Topher Grace je inače poznat iz humorističke serije That 70's Show, gdje glumi smotanog tinejdžera sa slabim samopouzdanjem. Česta nesreća glumaca iz poznatih serija je da dugo vremena budu identifikovani sa ovim rolama. Tako, na primjer, Jennifer Aniston stalno dobiva ponude iz filmova žanra romantična komedija. Ili jadni Jason Alexander, poznat po ulozi Georgea iz Seinfelda. Iako se radi o strašno talentovanom glumcu, on je za mene uvijek samo George. Naša reakcija kad smo gledali Topher Grace je bila vidi onoga iz That 70's Show. Ali on je ovu ulogu odigrao pošteno. Richard Gere, bez obzira na godine, i dalje puca šarmiće sa svojim okicama. To je profesionalna deformacija nastala s godinama snimanja ljubavnih filmova gdje je pripadnice ljepšeg pola ostavljao bez daha. Ja filmu The Double dajem 74%. S obzirom da uopšte nisam znao da je premijera ovoga filma prošla, a da ja uopšte nisam znao za njega, ja sam pozitivno iznenađen. Također mislim da je čudno što nisam čuo za film u kojem glumi Richard Gere nakon svoje dvogodišnje glumačke pauze. Film je jedna poznata priča bazirana na prošlosti Moskovsko-Vašingtonskog hladnog rata i špijunskih igara. Kada u to umiješate tajanstvenog ruskog ubicu koji vuče paralele Kaisera Šoze iz poznatog filma The Usual Suspect od Briana Singera, onda imate jedan odličan film u kojem glume dobri glumci. Na trilerske twistove nismo morali čekati kraj filma, oni su evidentni od samoga početka. Iako posjeduje neke rupe u scenariju, film je jako zanimljiv i ja mu dajem solidni 83%. Cinemanija je dosegla cifru od 100 subscribera na YouTube. Svim fanovima i gledateljima, a posebno vama koji ste pretplaćeni na naš YouTube kanal, želimo da kažemo jedno veliko hvala. Mi ćemo i dalje marljivo raditi, davati kritike i praviti recenzije filmova na jedan interesantan način. Mi nastojimo cijelo vrijeme da poboljšajemo Cinemaniju i cijenimo sve prijedloge i kritike koje vi možete ostaviti u komentarima ispod ovoga videoklipa. Obavezno posjetite i balkanske youtubere. To je skupina youtubera sa naših prostora koji zajednici doprinose sa svojim originalnim sadržajem. Možete nas pratiti putem ovih platformi, a u opisu ovoga videoklipa su linkove za portale koji redovno objavljuju Cinemaniju u svom sadržaju. Ovdje imate prethodne epizode Cinemanije, a tu je i playlista prve sezone. Naš dodatni YouTube kanal možete naći ovdje. On je pun komičnog materijala kao što su bloopersi, odnosno greške nastale tokom snimanja epizoda Cinemanije, video najave, dešavanja iza kulisa, vlogovi i ostalo. Pozdrav svima i do sljedeće epizode, čao!